Салом алейкум бачаҳо. Имрӯз ман шуморо тарзи фотошоп карданро нишонтон медиҳам. Хеле камера кардисам, барои ки компютер иҷозат наметавад, вақте ки скрин экран мекунӣ, иҷозат наметавад ягон чиза дидан. Так, суратро мекушоем. Инҷода тугмачаи инструмент рамка ном дорад. Тугмачаро меҷихӣ, инҷа хати размер мезанӣ. Агар ки сурат барои паспорт боша, агар 3,5 ба 4,5 размераш бояд боша. Так, суратро мебарем. 3,5 ба 4,5 бояд общий размери сурат боша. Баъд 70-80% бояд рӯи одам бояд боша. Дальше вақте ки суратро баридем, инҷода размер изображениеро меҷихем. Барои ки сурат размераш ҳама вақт туғри намеояд. Ҳар хел программада ҳар хел. Так, пиксел сантиметр ҳама вақт 300 бояд боша. Инҷа пиксел сантиметраш 300 бояд боша. Окей, размермон уже полный туғри шид. Дальше мехоҳем агар ки костюм бичаспонем, инҷода интернет медроем, любой навод браузер хастем, просто интернет медроем. Менависем костюм. Так, костюм классический для фотошопа. Так, ягон костюми маъқули мона выбор мекунем. Хе костюмои рост даркораем. Сохранить картинку. Окей. Так, загрузки. Суратро мегирем. Открыть с помощью Photoshop. Окей. Так, вақте ки агар кам хеле кишед, инҷа волшебная палочка. Волшебная палочкаро меҷихӣ. Так. И кнопка Delete. Ҳамашу далит мешавад, чизо зиёдиш. Дальше костюма гардан хати, тана хати медавонӣ размерша як мекунӣ. Тамом, костюм тайёр. Кнопкаи слои, выполнить сведение. Так, инҷода чизои лишниша мебарем. Инҷа краска выбор мекунем. Так, ин тараф шуда краскаро выбор мекунем. Оп, краска сафед шуд. Агар ки хоҳед хеле дароз бубурен, кнопкаи shift-ро ҷиқна меистен. Дальше худаш линейкаш хати рост рафтан мегирад. Так, ин тараф ҳам хеле. Кнопкаи Alt меҷихӣ, мишкаро ҳамун роликша ақиб мекунӣ, ақиб меравад. Кнопкаи Control меҷихӣ, мишкаро ақиб мекунӣ, тарафи дасти рост меравад. Ҳичра намеҷихӣ, мишкаро болову поён мекунӣ, болову поён меравад. Так, суратмон бигем тайёр шудагай. Дальше инҷа решо ҳама ҷора ҷазира. Ёро барои тоза карданаш мегирем ластик. Ё ластика мегирем. Инҷа пластир. Вот. Ё пластира выбор мекунем. Мақсад агар ки решо кам боша. Хатогӣ ки карда бошанд, агар Ctrl Z меҷиханд. Агар ки бисёр хатогӣ карда бошанд,
Ctrl Alt Z Z Z Z jiqidan میگیریم. یعنی ریشه را توضیح کردیم. اگر که رنگ ما برم خیلی پیر شده باشن، اگر اینجورم راست میکنه. Так, дальше. Ягон кинҷои риш, ягон мисусиро агар кантуфка карда бошед, кнопкаи инструмент ластика межихи, мақсад цвети фон қати аҷояш мекунӣ. Яъне оп майда майда ами шифта ҷиқда меиси барои рост шуданаш. Закири шумо ҳам хеле сӯзачи хеле ҳастае, неки дар кор мешавад. Так, дальше. Яи суратмон тайёр шуд. Ҳозир бояд сурати дигара ма мегирам. Ура бо хайр дига хе мекунем. Ctrl L межихем, рӯшани сурата рост мекунем. Сурата рӯшаниша соз мекунем. Мақсад торик, камтар дига рӯшанӣ. Так. Буд шуд. Так. Дальше иждам ҳам хеле размери сурата мегирем. Мақсад примерно ёзи размер мегирем. Так, мебрем кнопка изображения, размер изображения 3,5 ба 4,5. Пиксель дюйм ҳама вақт пиксель сантиметр бояд боша. Размери пиксели сантиметр 300 пиксель на сантиметр. Так, дальше. Як бор дига волшебная палочка выбор мекунем. Мақсад камтарак рост мекунем. Риша ростарак мегирем. Так, кнопкаи роста меҷихем мешкарда. Растушевка. Растушевкаро як намемонем. Enter, delete, Enter. Так. Дальше. Иҷада риша уже баланд шудагай. Баланд шудагай. Намеша уже ра тоза кардам. Барои ра гирифтан штамп. Намеҷак тугмача штампа меҷихем. Размерша майда мекунем. Кнопкаи Alt меҷихем. Ами тарафи тозагиш камтарак копия мекунем. Майда майда часпондан мегирем. Бароиш ки хеле риши сиара у пластр қати намешавад тоза кардан. Пластр қати мешавад фақат ами ришои кам донача ягон сирхи боша, ягон нарак боша, ягон чизо боша мешавад тоза кардан. Барои ришои конкретниш штампа выбор мекунем. Бисёри баъдам мақсад гузарондан дар кор нест ки безеб мешавад. Так. اینجا уже سفیدی بادشین. طرف توریکش کمتر میگیری. майда میره پایان. Мақсад что оригинал ягон фарқият накунад. Дальше тарафҳои поёнша мамхе.
Оп, ҳамаш топа тайёр шуд. Так, манинҷа мӯйсар ҷазир шудагай, ухах шурӯъ нестай. Метавонем инаи хеле мӯйсар добавитш кунем. Мақсад через ҳамин штамп худаш мӯйсара добавит мекунем, чӣ қадаре ки маъқултай. Чӣ хеле ки маъқултай. Либо же Ctrl Alt Z Z Z Z Z полни худ ҳамин кора кардагимон обратно мебарем. Так, межихем Ctrl Shift X. Меброяд программа маска. Ина инҷара выбор мекунем. Размерша камтар майда мекунем. Ҳамқадар. И метавонем мақсад объёми мӯйсара калонтар кунем. Ҷои каҷалае ки мақсад ҳаста амора рост мекунем. Яхе бародар агар гӯшаш каҷала боша, мақсад мешава гӯшашам рост кунӣ, ёки гӯшаш рост боша, агар мешава каҷалаш кунӣ. Полни худ гӯштингириш мекунем. Дальше мӯйсара рост кардем, маъқул ки шид ҳамаш. Хоп, межихем кнопкаи окей. Дальше нигоҳ кунем. Буд шид. Буд шид. Мақсад болои сармона буд. Гирифтем через пластик добавит кардем мӯйсар. Дальше чтобы ҳамин ҷоеро ки мо ислоҳ кардагем мелича, чтобы ҳам ё гум шава ё маълум набоша, Ctrl L. Камтарак цвет добавит мекунем. И ҳамаш мақсад на глаз хито нигоҳ кунем. Окей. Кнопка Z. Цвет чӣ хеле буд, чӣ хеле шид, чӣ хеле буд, чӣ хеле шид. Так, инам хеле бародаро бохай бо мақсад ягон сурат дошта бошен, суратҳои кӯҳна дошта бошен, ягон диридагӣ боша, я мақсад например чӣ гӯем, як чишмаш кур боша, да? Амуро ҳамроҳӣ кунем, ҳамаша туғрик мекунем метавонем. Так, ина дальше айнаҷа меҷихӣ. Оп, 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 майда, майда, майда. Метавонем як чашм илгаришда добавит кунем. Ина. Короче, фотошопда мешавад любой кор карда. Инам хеле бародаро мақсад бинед интереснитон боша ҳамин фотошоп кардан, ҳамин корбора карданаш. Мақсад суратҳотон нароӣ кунем, суратҳои кӯҳнае ки мехоҳем фотошоп кунем. Ман амуро мекунам, шуморо нишон медиҳам чӣ хеле ҳамин кора кардан дар корай. Мақсад шуморо ҳам ёд мегирен, баъдам интересни мешавад. شامی تارم از ایشو لور شد تپیده تپ تپ این دل زارم از سینم بدر شد تو آمدی و شامی تارم از ایشو لور شد تپیده تپ تپ این دل زارم از سینم بدر شد تو آمدی چونک حتی گل بر مشام گل زارم تو آمدی چو دوای ملهم به قلبی بیمارم شب تیره و تارم ستو منور
یادم بخواب و رویا بیا عزیزم شنو تو فریادم تو آمدی و شامی تارم عزیز شو لور شو تپیده تپ تپ این دل زارم از سینم بدر شو تو آمدی و شامی تارم عزیز شو لور شو تپیده تپ تپ این دل زارم از سینم بدر شو تو آمدی چونک حتی گل بر مشام و گلزارم تو آمدی چو دوای و ملهم به قلبی بیمارم تو آمدی و زمان و جهانم حیات من دیگر شد سیاه ترین شب تیره و تارم ستو منور شد تو آمدی و زمان و جهانم حیات من دیگر شد سیاه ترین شب تیره و تارم ستو منور شد
Может, будут сниться длинные ресницы, глаза ее глазки. Останется все сказкой. Может так случиться. Будем мы как птицы, чтобы возвратиться. Всем хотелось так, чтобы было круто, чтобы утром вместе вечером за руку.